U Kukuljama kod Srpca organizovana je druga srbačka kobasicijada koja je okupila stotine ljubitelja domaće hrane i mesnih proizvoda iz cijele banjalučke regije, ali i šire. Među posjetiocima posebnu pažnju privukli su mesni proizvodi iz Srema, poznatog po proizvodnji sremske kobasice i kulena. Mali deo Srema može da proizvode takvu vrstu sremskih kobasice kao što mi radimo u Šidskoj opštini, pa da kažem tamo negde do početka Mitrovačke opštine. Da li je to zbog ruže vetrova, da li je to zbog zaljubljenosti u tu kobasicu, u taj kulen, u to sve, verovatno kad se to sve sastavi u jedno kolo da to stvara najbolje tu kobasicu. Da Silijevče polje može takmičiti sa Šidom, dokaz su kobasičari iz gradiškog sela Rogolji. Njihova kobasica uskoro bi trebala da postane proizvod sa zaštićenim geografskim porijeklom. Mi idemo ka tome da napravimo brend naše kobasice i da zaštitimo. Imamo sve već, zato samo očekujemo moment kad ćemo brendirati. Brojni izlagači pristigli su ne samo iz Srpske, nego i Srbije, Hrvatske i Federacije BiH. Predstavili su domaće suve i pečene kobasice, a najboljima su dodijeljene nagrade i zahvalnice. Upravo znali su da damo značaj ovoj prerađevini, pošto je sve više i više ova prerađevina je zastupljena kod nas, sve više domaći, tako reći samostalni proizvođača žele da naprave, da se takmiče, da vidimo to. Nije to toliko bilo na Srbačkoj opštini prepoznatljivo, ali sad je narod želi da napravi, da se takmiči, da osvoji, da čija je kobasica ljepša, bolja, ukusnija. Veliku pažnju izazvala demonstrativna obrada svinje teške 110 kg. Organizovan je mini sajam domaćih specijaliteta koje pripremaju domaćice iz Kukulja i članice Kulturno-umjetničkog društva Đerdan.